Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali dalam TVPSS Leicester Channel. Sekarang ini saya bersama dengan Puan Yolam Choi. Okey, kami akan menemu ramah Puan beberapa soalan. Yang pertama, jika Puan diberi RM10 untuk membeli makanan tengah hari yang sihat, apakah yang akan Puan pilih dan mengapa? Okey, tadi I nampak dekat kantin kan ada nasi campur. Okey, jadi I rasa yang sangat ekonomik, okey, tak mahal sangat, nasi dengan satu lauk, biasanya ayam ataupun ikan. Okey, lepas tu ada sayur, you boleh pilih salah satu sayur yang kita makan. Jadi I rasa dia boleh dibeli dalam RM10 dan juga dia seimbang macam pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh. Sort of modern Sparta, had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Antara makanan segera dan makanan dimasak di rumah, mana satu yang lebih sihat menurut Puan? Okey, sebenarnya dua-dua ni pun boleh diklasifikasi sebagai makanan yang sihat. Okey, kalau makanan yang segera kan, macam roti dengan cheese, dia makanan segera kan. Tapi makanan roti dengan cheese dengan you boleh tambah sikit sayur, dia boleh jadilah sandwich yang sihat juga. Okey, lepas tu kalau makanan yang dimasak dekat rumah kan, kalau you selalu masak dengan koreng-koreng ataupun bersantan, dia boleh dikira sebagai tak berapa sihat juga. Jadi kalau nak sihat, cara masak pun sangat penting juga kalau you makan dekat rumah. Comedy drama, I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Natasha's moving to New York, probably sometime in August, and I'm spending the summer in Singapore. Soalan terakhir, kalau Puan perlu cipta satu menu sarapan sihat khas untuk pelajar sekolah, apa yang akan Puan masukkan dalam menu tu? Okey, macam hari ini kan, I minta kawan-kawan untuk buatkan smoothie dengan wrap kan. Jadi I akan tambah dua menu ni dalam menu kantin. Jadi you boleh lah enjoy wrap dengan smoothie. Dan juga yang penting, dia boleh buat variety yang banyak. Okey, you boleh protein tu you boleh pilih ayam, tuna, cheese, telur. Okey, sayur banyak jenis sayur boleh dipilih untuk buat wrap ni. Okey, untuk smoothie banyak lagi jenis buah dan sayur kita boleh ambil untuk buat smoothie juga. Jadi you takkan rasa bosan kalau makan dua makanan ini. Baik, terima kasih Puan sudi meluangkan masa bersama kami. Sekian, terima kasih.